طبق آمار رسمی سال 2018 در تاجیکستان 82556 oila بنیاد گردیده است که در مقایسه با سال 2017 3799 قید دولتی عقد نکاح زیاد می باشد. در برابر زیاد گشتن قید دولتی عقد نکاح برهمخوری اویله ها نیز در حال افزایش است، بخصوص اویله های جوان یا خود نوبنیاد. سال 2018 در تاجیکستان 11013 اویله برهم خورده است که نسبت به سال 2017 913 حالت زیاد می باشد. سبب پاشخوری اویله ها در چیست و چرا جای آن که کم شود تمایل افزایش دارد؟ تحلیل واقعی، نظر کارشناسان و راه‌های پیشگیری جداشوی اویله ها. اویله گهواره انسان مکان نخستین سبزش و پرورش فرزند است و نگهبانی این گهواره قبل از همه بر دوش مادر واگذار شده است. امام علی رحمان. برهمخوری اویله ها در روند جهانی شوی و برخورد تمدن ها و فرهنگ ها یکی از مشکلات نگران کننده جامعه و اهالی هر یک کشور گشته است که تاجیکستان و جامعه امروزی ما نیز از این مشکلات عاری نیست. خانوایرانی همچون داغ روز و امثال بیماری است که نیاز به طبابت جدی دارد و این عمل نامطلوب بین اهل جامعه مخصوصا بین اویله های جوان دامن پهن نموده است. ویرانشوی اویله ها مخصوصا ویرانشوی اویله های جوان در همه گونه جامعه انسانی یکی از مسائل های داغ روز محسوب می‌یابد. اکثریت ویرانشوی هایی که در اویله ها با وجود می‌آیند در 3 سال اول خانه‌دار شوی است. آمادگی پسیخولوژی به حیات اویلوی البته معیارهای گوناگون دارد، سطح‌های گوناگون دارد، ولی معیار اساسی آن پیش از همه از روی تغییر یافتن اندیشه جوان درباره اویله‌داری. یعنی وقتی که جوان اویله‌داری را همچون یک هوا یا هوس، همچون یک گویم که معین کردن موقع اجتماعی یا همچون یک مهر در شناسنامه نمی‌بیند، بلکه در عمق شعورش درک می‌کند که اویله‌دار شوی این مسئولیت است. این از خود کردن نقش‌های نوی اجتماعی هست. وقتی که او به ماهیت این نقش‌ها درست سرفهم می‌رود، او حس می‌کند که چه مسئولیتی در نزد او می‌ایستد، رفتارش را با این خب نقشه‌های نو، طلبات نقشه‌های نو مطابق می‌کند و بر رفتار خود بها داده می‌تواند که تا کجا این عمل و رفتاری که الان من اجرا کرده ایستادم با آن همون طلبات‌ها موافقت می‌کنند. در این صورت ما البته گفته می‌توانیم که اگر واقعاً هم اندیشه انسان تغییرات در اندیشه جوان با وجود بیاد و او اویله‌دار شوی را همچون مسئولیت درک کند، نقش معین خود را همچون همسر، همچون زن یا همچون شوهر و بعداً همچون پدر یا همچون مادر درست شناسد، آنگاه درک مسئولیت امکانیت می‌دهد که خب اطراف نگاه داشتن ارزش‌های اویلوی و اطراف شناخت خود اویله و اویله‌داری همچون یک ارزش تا جای قدم‌های استوار داشته باشد. سبب سر زدن مینوشی و سیگارکشی، دست به عامل‌های نامطلوب زدن بعضی زنان و پای بر راه آواره‌گردی و سرسانی گذاشتن قسمتی از آنها و افزودن شماره فرزندان بی سرپناه و بی سرپرست از مشکلات است که خانوایرانی و از همجداشوی اویله‌ها در پی دارد. با در نظر داشت مهمیت این مسئله، در جمهوری تاجیکستان در سمت پیشگیری از پاشخوری اویله‌ها مخصوصاً اویله‌های جوان تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود که از جمله آنها منع نکاح خویش و تبار نزدیک و نکاح بروقتی، اینچنین از تشخیص حتمی طبی گذرانیدن شخصان نکاح شونده می باشد. دورندش جان، میخواستیم درباره اویله‌دار کردنت صحبت کنیم. یعنی میخواهیم تو رو اویله‌دار کنیم. مادر جان، من حالا عروس شونده خودم انتخاب نکردم.
تو انتخاب نکرده باشی ما انتخاب کردیم. کی رو؟ نیلوفر دختری خالت را قدیم افزون دارد و در حسن و لطافت همتا ندارد پسرم. مادر جون، نیلوفر دختر خالم با من مثل خواهرم میشود. چی میشود؟ با مثل خواهرت، اما خواهرت نیکو البته که خوب میشود. نه مادر جون، این خیلی نمیشود. دورندش گپ یک تو چیزی که مادرت گفت تمام میشود. نیلوفر تمام. مایلش پدر جون، لیکن با یک شرط. ما باید از تشخیص طبی گذاریم بعد شما به خود رویم. ما راضی؟ باشد. فقط ما باید از نتیجه تشخیص خبردار شویم. البته. مایلش پدر جون. سلام دکتر. و علیکم السلام. نتیجه تحلیل برام. بله. متاسفانه از نتیجه تحلیل های برآمده شما اکت نیکو کرده نمیتوانید. فراموش نسازید که نیکای خشتباری نزدیک عاقبت ناگوار دارد. баробар ҳуқуқи зан шавҳар дар оиладорӣ ва бекор кардани ақди никоҳ яке аз принсипҳои асосии ҳуқуқи оилавист ки тавассути он муносибатҳои оилавӣ ба танзим дароварда мешавад. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ва давлатро ҳимоякунандаи он муқаррар намуда ҳар касро барои ташкили оила ҳуқуқи баробар додааст. аз ин ҷост ки танзими муносибатҳои оилавӣ таҳти таваҷҷӯҳи доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дошта ин масъалаи муҳими ҷамъиятӣ ҳамасола дар паёмҳои солонааш мавриди муҳокима қарор дода мешавад. аз ҷумла дар паёми солонаашон соли 2010 бо назардошти зиёд пош хӯрдани оилаҳои ҷавон ба масъалаи синни соли никоҳӣ аз 17 ба 18 солагӣ диққати махсус дода шуд. дар ин замина қонуни ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 июли соли 2010 таҳти рақами 613 дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон тағйири илова ворид карда шуд ва синни соли никоҳӣ аз 17 ба 18 солагӣ муқаррар карда шуд. яке аз сабабҳои омилҳое ки то соли 2015 дар тоҷикистон вобаста ба бекор кардани ақди никоҳ ё ин ки вайроншавии оилаҳо ба назар мерасид ин бе муоинаи пешакии ҳаднӣ буд ки ин масъала низ дар кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон тағйироти иловаҳо ворид карда шуд. хушбахтона ин масъала имрӯз ҳалли худро пайдо намудааст. масъалаҳои маърифати оиладорӣ, баланд бардоштани масъулияти падару модарон дар таълиму тарбияи фарзандон ба ҳаёти мустақилона ва пойдории оила аз ҷумлаи проблемаҳое мебошанд ки диққати доимии тамоми мақомоти давлатӣ, муассисаҳои таълимӣ ва кулли аъзои ҷомеаро тақозо мекунад. паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе 23 январи соли 2015. равоншиносон бар ин назаранд ки дар бештари ҳолатҳо бархурди хостаҳои хушдоману келин боиси низоъҳои хонаводагӣ мешавад. бадбинии арӯс аз ҷониби хушдоман ба хотири он аст ки дуввумии писарашро аз даст медиҳад. писаре ки 18-20 сол ба воя расонидааст бегона мешавад, яъне як нафари бегона ба хонааш келин шуда меояду молу боигариаш ба бегонаҳо мерос мемонад. чӣ шумо мехоҳед ки ҳама ин боигарӣ ба бегона монад? ин андеша дар фикри хушдоман чарх мезанад, албатта на дар ҳамаашон. аммо дар қолаби фикрии арӯс андешаи дигар аст ки ин писарро бояд аз худ кунад ва домод дар як хонавода ба объекти хариду фурӯш табдил меёбад. ин боис мешавад то ин ду нафаре ки дар як хонавода бояд бо ҳам решапайванд бошанду муносибатҳои модарию фарзандиро ба вуҷуд оваранд аз ҳамдигар дурӣ меҷӯянд ва ин амал то андозаи онҳоро ба ноошноию бегонагӣ мебарад. ин мушкил дар бештари хонаводаҳо ҳаст.
و همین قالب کهنه فرسوده و شخ شده ناتوانبینی و یکدیگر بدبینی می تواند ما را پیوسته دچار مشکلات خانوادگی گرداند. در این مرحله نه تنها آمادگی نوجوانان رو باید بها داد، یعنی آمادگی جوان پسر و جوان دختره که اویله بنیاد میکنند. مخصوصا در بسیار حالتها خب نزاعهایی که بین خانواده و گویم کلین سر میزنن در مناسبت به کلین های یکم است، وقتی که فرزند یکم اویله دار کرده میشد. یعنی از این بر میآید که اینجا گپ درباره آمادگی خودی فرض کردیم مادر هم به نقش خوشدامنی می رود، زیرا مادر هم فرزندش رو دوست میداد. یک در علم پسیکولوژی یک چیز معین کرده شده است، یک رشکی معینی هست بین خوب خوشدامن و کلین. یعنی خوشدامن هم رشک میکند کلینش رو به فرزندش، زیرا 20 چند سال کلان کرده است، مهربانی کرده است، نوازش کرده است، از طرف پسر مهربانی دیده است و همین مهربانی اکنون تقسیم میشد، یک قسمش به همسر داده میشد. متاسفانه نفرانی که برای همین قبول کردن نقش خوشدامن آماده نیستند، اینها میتوان در نوبت خودی رو همچون یک تغییر یافتن مناسبت پسر با مادر بهاگذاری کنند که در نتیجه یک زمینهای نزاعی رو خوب به وجود آورده میتواند. سبب دیگری پشتخوری اویله ها را کارشناسان در رشک و بعضا در خیانت زن یا مرد می‌بینند. با گفته حالدانان اکثر وقت رشک بی اساس باعث نزاع و جداشوی اویله ها می شود. البته زندگی بی رشک نمی شود، اما رشکی که مرد و زن را به مرحله جداشوی می آورد این رشک نیست، نفرت است. باید رشک تا حدی باشد که محبت زن یا مرد را زنده کند، نه اینکه به مرحله خانوادگی آورده رساند. خیانت توسط مثلا تلفن من میگوید که من شنیدم که او با کسی با تلفنی گپ میزد یا اینکه به او خبر فرستاد، این البته این معنا اون رو ندارد که وای به او خیانت کرده است و باید جواب او را دهد. مثلا خیانت رو ما در کدام حالت میفهمیم؟ در اون حالتی که مثلا اونها یک مناسبت محرمانه بین زن و مرد جای داشته باشد و او رو در جای همون حادثه دستگیر کرده باشد، در همین حالت او میتواند برای بکاری عقد نکاحش البته عریضه پیشنهاد کند که از طرف زن یا مرد خیانت کرده شده است. ولی این جهت تلفنی یا اینکه خبرهای یا اینکه یک کس که یک سخن قبیح نسبت دیگرش گفت، این فکرم اساس نمیشود بین زن و مرد که آنها باید حتما برای پشتخوری اویله عریضه پیشنهاد کنند که همین سببی اساسی گشته است. جامعه سالم از اویله سالم و نسل سالم تشکل می‌یابد. امام علی رحمان. عامل‌های دیگر خانوادگی را کارشناسان با خودپرستی و همدیگر نافهمی جوانان و مقدس ندانستن اویله ربط می‌دهند. روانشناسان میگویند جوانان و دیگر خانه‌داران با نظرداشت پسیکولوژی یکدیگر مناسبت کردن را نمی‌دانند یا بعضاً عموماً پسیکولوژی یکدیگر را دانستن نمی‌خواهند. اگر فرض کردیم در یک اویله 10 نفر در مجموع زندگی کنند، در آن 10 فردیتی تکرار نشونده است و این 10 انسان مناسبتی به خود خاص و فردی را می‌خواهند و همه آنها را با یک ادبچوب نمی‌توان تربیت کرد. یعنی هر یک شخص راهی مقبول و خاصی خودش را طلب می‌کند. اگر ما با نظرداشت فردیت هر یک عضو خانواده چه خردسال و چه کلانسال مناسبت کردن را یاد گیریم، این به جدایی نمی‌برد. یعنی در خانواده هم دیگر فهمی حکمران می شود. یک از مسائل دیگر این مسئله خوب مخصوصا آماده‌شوی نوعروسان به حیات اویلوی است. مرحله های اول نوخانه‌داری از جوان پسران دیده در جوان دختران دشوارتر می‌گذرد، زیرا از محیط یک اویله به محیط اویله دیگر می‌بیاید و هر یک اویله یک خوب یچه یعنی یک گروه اجتماعی هست که دارای خصوصیت‌های خوب منم فرهنگی خود یعنی پارافرهنگی میگن، دارای خصوصیت‌های خود است. یعنی در اونجا طرز معینی مناسبت است، طرز معینی معاشرت است، ارزش‌های معین اویلوی قرار دارند و وقتی که جوان دختر به اویله نو می‌بیاید او در مرحله‌های اول به این
арзишҳои нав ба муҳити нави оила мутобиқ шуданаш дар кор ва ана ҳамин дараҷаи мутобиқ шавандагии наварӯс муайян мекунад ки то кадом андоза ӯ ба ҳаёти оилавӣ омода буд. мутобиқшавӣ ба муҳити нав талаб мекунад боз шинохти анамун арзишҳои оилаи навро ки онҳоро мо бояд шиносем ва мувофиқи онҳо рафтор кунем, мо худро ба ин шароит мутобиқ кунем. вале мутаассифона баъзан мушоҳида мешавад ки ҳатто гӯем ки волидайни наварӯсон ҳам дахолат мекунанд ба ин ки ин муносибатҳоро тағйир диҳанд. яъне як нафаре ки ба оилаи нав ба хонаводаи нав ворид шудааст, ӯ ба шароити нав мутобиқ шудан намехоҳад, балки мехоҳад шароитро ба хости худаш тағйир диҳад, ки албатта ин ғайриимкон аст. яъне як нафар ҳеҷ гоҳ наметавонад арзишҳоеро ки 5 солаҳо 10 солаҳо ҳатто аз ин зиёд хуб ташаккул ёфтаанд вай диҳад ва дар натиҷа мебинем ки аллакай ҳамун дараҷаи қабул шудани наварӯс дар муҳити нави оила ба низоъ рӯбарӯ мешавад, ба ихтилоф рӯбарӯ мешавад ва ихтилофҳо аллакай хуб сар шудан мегирад. барои он ки ҷавонон ҳамдигарро хуб фаҳмида тавонанд, бояд бештар ба равоншиносон муроҷиат кунанд то бо гирифтани маслиҳатҳои муфид садди роҳи пошхӯрии оилаҳои худ гарданд. барои фаҳмидани андешаи шаҳрвандон оид ба сабабҳои ноустувории оила бо чанд тан аз шаҳрвандон пурсиши сарироҳӣ гузаронидем. бархе агар омилҳои пошхӯрии оиларо дар мушкилоти иқтисодӣ ва ё баръакс дар зиёд будани пулу моли шавҳар ва аз худ рафтани занҳо донанд, баъзеи дигар омода набудани навхонадоронро ба ҳаёти мустақилона ва сатҳи пасти саводнокии онҳоро заминаи аслии хонавайронӣ меҳисобанд. ҳамдигар нофаҳмӣ, келинбадбинии хушдоман, дахолати хешовандон, рашку истифодаи бемавриди телефони мобилӣ аз ҷониби зан ё мард ва мушкилоти дигар низ баён шуданд. доир ба зарарҳои дигари телефонҳои мобилӣ ба саломатии инсон ва ҳолати равонии он дар барномаҳои дигар сухан хоҳем гуфт. инҷо ба маврид аст ки гӯем маҳз аз истифодаи бемавриди телефони мобилӣ дар тоҷикистон садҳо оилаи ҷавон пароканда шудаанд. яке аз сабабҳои асосии зиёд шудани бекор кардани ақди никоҳ ин бефарҳангона бемаърифатона истифодаи телефонҳои мобилӣ аст. вақте ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ кор мекунад он ҷавонзан ё ки он ҷавон писар, вақте ки истифода аз ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ тавассути телефон мебарад, ин омили асосӣ мешавад. хоҳ нохоҳ моро ҳамин ба як пайроҳае ки он ноустувора ба ҳамон пайроҳа раҳсипор мекунад. сабаби асосии пош хӯрдани оилаҳои ҷавон ин омода набудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона, яъне ба бастани ақди никоҳ оиладорӣ аст. омилҳои дигари боиси пош хӯрдани оилаҳо гардидани ҷавонон дар замони имрӯза ба андешаи ман ин таъсири муҳит, яъне хонаводаи ҳамсар ё зан ва ё шавҳар мегардад. ғайр аз ин суханони дағал гуфтам, эҳтироми якдигарро риоя накардам, ҳамон уҳдадориҳое ки дар назди зану шавҳар гузошта шудааст, риоя накардани ин уҳдадориҳо мебошад. масалан, ҳам дар назди шавҳар ва ҳам дар назди зан уҳдадориҳое мавҷуд аст ки ҳангоми оиладорӣ шахс бояд онҳоро риоя намояд. махсусан эҳтиром намудани хешовандони наздики ҳамсар, падару модар ва дигар шахсони наздики ҳамсар мебошад. ғайр аз ин сабаби дигари пош хӯрдани оилаҳои ҷавон ин надоштани дониши кофӣ аст, яъне ба андозаи ҳамон ба ҳаёти мустақилона қадам ниҳодан дониши кофии оиладорӣ низ надоранд ки метавонад боиси пош хӯрдани оилаҳои онҳо гардад. имрӯз аксарияти ҳамин вайроншавии оилаҳо дар байни ҷавонон дида мешавад. ин сабаб чи аст? сабаб дар он аст ки аксарияти онҳо аз ҳамин масъалаҳои оиладорию эҳтиром, муносибати байни шавҳар аз ҳамино огоҳ нестанд.
зеро дар ҳоли имрӯз баъзан сабабҳои зиёд аст дар байни ҷавонон вайрон шудани оилаҳо, аммо имрӯз ман фикр мекунам ки баъзан дар бемасъулиятӣ дида мешавад, зеро ки аксарияти ҷавонон танҳо ҳамон шавҳар карданро медонанд ё ин ки ҳамон оиладор шудан, аммо аз ҳисоби масъулияти зиндагӣ, масъулияти оиладорӣ чизеро огоҳ нестанд. Модарҳое ки духтари худро ба шавҳар медиҳанд, фарзанди худро огоҳ намесозанд. Бинобар ин зарур аст ки ҳар як модар пеш аз оне ки духтари худро ба шавҳар медиҳад, бояд масъалаҳои аввалин дараҷа оиладориро омӯзонад. Ба фикри бештари ҳамин модарҳо ин аст ки ҳамин духтари худро ба шавҳар диҳему халос, дигар дар байни масъалаҳои масъалагузории онҳо ягон чизеро огоҳ нестанд. Аз ин роҳ зарурат ки ҳамаи онҳо аз ин чизҳо огоҳ бошанд. дар солҳои пеш кам ба назар мерасид ҷудо шудани оилаҳои ҷавон, чунки таъсири мусбии калонсолон ба онҳо мерасонд. айни замон бошад аксари оилаҳои ҷавон хонаашон алоҳида аз дур аз назару эътибори ҳам ҷомеа ва ҳам падару модар мебошанд. ҳурмати эҳтироми якдигарро яъне онҳо баъзе вақт гум мекунанд дар ҳаёти зиндагиашон. ва ман худам ҳам келин дорам, муносибати мо дар оила хеле хуб аст ва мо ҳама вақт ба ҳамн фарзандони худон насиҳат мекунем ки ҳаракат кунанд, онҳо фарзандони худро нағз тарбия кунанд, барои ҷомеа тайёр шаванд. ва пеш аз ҳама ба фикр ма вақте ки одам оиладор мешавад, бояд худаш дарк кунад масъулияти ниҳоят калон аст, чунки ячее ки аввалини ҷамъият ин худ оила мебошад ва тарбия аз тифл аз кӯдак сар мешавад. Аз кӯдак агар бисёр оилаҳо ҳастанд ки масалан онҳо зиндагии хуб доранд, на вобаста аз он ки дар он аз ҳама тараф аз тарафи иқтисодӣ иҷтимоӣ таъмин ҳам бошад, ҳаёти хоксорона доранд, вале онҳо ба қадри ҳаёт мерасанд ва ҳама пеш бояд мо ба қадри зиндагӣ, ба қадри ҳаёт расем, чунки Тоҷикистон худаш як беҳишт аст, як давлати афсонавӣ аст ва мардуми хеле ба фарҳанг аст. аз ин бояд мо ҳам падару модару ҳам ҷомеаи имрӯза, ҳам мактаб, ҳам мактабҳои олӣ бояд ба ҳамин саҳи кӯшиш барем ки оилаҳои ҷавон пароканда нашавад. вобаста ба сабабҳои пошхӯрии оилаҳо дар сомонаҳои иҷтимоӣ низ назарсанҷӣ гузаронидем. бештари нафароне ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ андешаи худро роҷеъ ба мавзӯи мавриди назар баён доштанд, омили барҳамхӯрии оилаҳоро дар омодагии пурра нагирифтан ва барвақт хонадор шудани ҷавонон маънӣ дод мекунанд. ғайр аз истифодабарандагони сомонаҳои иҷтимоӣ, надоштани маърифати оиладории навхонадорон, дахолати волидайн ва дигар атрофиён ба зиндагии шахсии зану шавҳари ҷавон, дуруст ба роҳ намондани шароити иқтисодиву иҷтимоӣ ва бефарзандиро аз омилони дигари барҳамхӯрии оилаҳо медонанд. бисёртар бо ҳам мувофиқ наомадани хислатҳои якдигари зану шавҳар ҳастанд. ҳамчунин дигар сабабҳое низ ҳастанд ки метавон онҳоро қайд намуд. ин дахолати шахсони сеюм ба оилаҳои бахусус ҷавон, модар, падар, бародар, хоҳар, чи аз тарафи зан ва чи аз тарафи мард. инчунин омода набудани худи ҷавонон ба зиндагии рӯзгори мустақилона. дигар омил ин сабабҳои иқтисодӣ ҳастанд ки ин ҳам метавонад ба пошхӯрии оилаҳо асос шавад. дигар омилҳои ҷиддӣ ҳастанд, масалан бенаслӣ, на ки бефарзандӣ ҳам дар шумораи бекоршавии нигоҳ низ ҷой дорад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон пошхӯрии оилаҳо дар соли 2018 коҳиш ёфтааст. соли 2017 агар дар ин вилоят 166 оила пош хӯрда бошад, дар соли 2018 156 оила барҳам хӯрдааст, яъне 10 ҳолати бекоршавии ақди никоҳ кам гардидааст. соли 2018 дар вилояти Хатлон 2376 оила пош хӯрдааст ки нисбат ба соли 2017 барҳамхӯрии оилаҳо 554 оила зиёд мебошад. яке аз сабабҳои вайроншавии оилаҳоро коршиносон зуд хонадор кардани ҷавонон арзёбӣ мекунанд. ба андешаи онҳо аксари волидайн пас аз ба синни балоғат расидани духтар ё писар сарфи назар аз омода набудани фарзанд ба ҳаёти мустақилона ӯро маҷбуран хонадор мекунанд. омили дигаре ки имрӯз боиси хонавайронии фарзандон мегардад, аз синни мактабӣ аллакай истифодаи телефони мобилӣ мебошад.
یعنی امروز میبینی که دخترک یا پسرک در صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم میخوند و الکی از تلفن موبیلی استفاده میبرد و اینترنت وارد میشود و هر گونه اخباری که برای او لازم است الکی و گرفته برای خود میتواند. وقتی که کلین میشن میرود در دست هر یک کلین یک تلفن موبیلی هست و از چی حادثه و جنجال و چی خبری که امروز در خانه شوهر میشود الکی همون لحظه به پدر و مادر خود همین چیزا به واسطه تلفن میرساند که این البته باعث ویرانشوی عائله ها میگردد. بنابر از همین امروز تمام اهل جامعه را من دعوت میکنم که سر همین مسئله های مهم باید ما کاربری کنیم و البته مسئله بیکارشوی نیکو که نیکو خودش یک مفهوم بی نهایت مقدس است و عائله نیز اساسی رشد جامعه امروزه ما می باشد. ما همه کسا امروز کاربری کنیم، کارگزاری کنیم طوری شود که عائله های ما البته سالم بردم باشند، چون که از عائله ناسالم، از عائله هایی که عقد نکاحشان بیکار شدگی هست کودکان زیادی نابالغ امروز در تربیت مادران میمونند و منبع اساسی صادرشوی جنایت در بین نابالغان میگردد. کلان خاتم زندگیش ساز بود، نمی‌دونم چی بود، خونه و چش دویدنی بردم شد و چش نموندش زندگی کنی، اینا بچم نموند زندگی کنی، نموندش. برای چی آخی؟ برای چی؟ برای او چش میدونه که او چش جدا کنش بود چی بود، من ایرا کار ندارم، من نمیدونم برای دل نیتشون نمیدونم. در 8 ماه ما در خونهشون رفتیم فقط دروازه را برامون بسته. همو قشلاق همو چشم روی کردیم دروازه سینی همو گپای چی را گپ زده زندگی نکرد. ما اونم یک نوستم من در 3 سال تولد کردم داد که من او بوده که گفتی گپا خونی جگر قطعی کل داده در بانیسه چش کردم نه که امروز او چش بوده که مرا ایشوند خود چون ای گودک رو گرداندن کدام دختر میخواه بدبخش و منتظری دستی پدر مادر شوه چه ما یگام کارگرم که مرا تامین میکنه. بیچاره بچم 8 ماه در خونه شون رفتیم دروازه را هوی نکرده برامون خودشون نخواست. ما دل یارو نفهمیدم نبر اومدن گپ زنن که ما چی دلی نیا داریم چی کار کردیم هیچ نفهمیدیم. نه خستن نه حاضر به خونه وایرونی میگم کشته به خوبی بیا بگی برا نیومد است کوچه نبرد است میگه چیزی که در روزگار صرف کردم دونه به دونه خریده بودیم. ما رای چو میام در 3 سال زندگی کرده گفتی گپا در نه اومد تولد کرده دادگی نیست. ما پلی 3 سال پلی دختر دیگر ما رسخود کردم بود. کوشش کرده که همه بین فرزندان تا رفتم مردکم ایراسیا اومد قطعی مردکم رفتم بچه من گرفتم رفتم او چشم در اومده من خونه سرمون کرد گودک ایشون ما نداشت ما گودک صاحب داره صاحبش که باباش بوده ما 3 سال توبه کردیم امروز باباش صاحب بشید ایشون نداد یعنی در 5 منوت گیر وای دروازه سرمون کرد بیرون سرمون کرد. خیلی بعد چی میشه دیگه اینم تری زندگی وایران ای بی اساسیشون نفهمیدیم اخی مقصد چه نبر اومدن بعد اون مده یک بار بگن که ما چی مقصد داریم نگفتن. دیدیم همسایه‌مون هم قشلاق زندگیش نقض بود. بچه ما یگم بچه چی نبود که ما بگم یک بار زده باشش یا مخشتمن نبودیم یک بار گپ زده باشم. دروغ آدم به اساس چیزا نمیشه که 2 بار در خونه‌شون قصد جان کردم 2 بار یک بار دارو خوردم یک بار جف کردم که چیکار نمیدونست بعد از جدا شدن متوجه چند میدونست نمیدونستی چیکار جانم سر شدم نه که خرط داشت رانده سگ نیستم خین شوهر تو نقص تو میبینه چی نقص میبینه اکنه بعد که جانم سر جدا کشید با نقص میبینه با چی کنه ما که همه خواستم که همه یک شون زندگیش چی نشه خاطری انم نوستم که همه زندگی ویران نشه. سفرگل روز سود برای چی اومدگی؟ اومدم که من زندگی کنم. برای جدا شدن اومدی یا برای زندگی کردن؟ برای زندگی کردن. کی نمیمونه شما را؟ منم. یا من یا وای. درجه بچه از اوچم نره برای همون اون نیومد گفتم مرا هم خیلی کرد. چند کودک داری؟ در خدم 6 ماه حامله دارم. شوهرتون چه خیلی مناسبت داره؟ شوهرم قدیم سازه امروز نمیمونه ترسونده گرفتن که اگرم فکری خدمت میکشم این خیلی نمیمونه. این خیلی زندگی کردن میخواه نه؟ خیلی جدا میشم فرزند من چیکار میکنم به اوتا. در ولایت سوخت باشد بیکارشوی قید نکاح دولتی وابسته به نفوذ اهالی زیادتر به نظر می رسد.
соли гузашта дар ин вилоят 4046 оила барҳам хӯрда, масъулон сабабҳои оилавайрониро дар вилояти Соғд ба ҳавою ҳавас ва чизу чора дода шудани бархе аз хуштоманҳо ки ба келин зӯроварӣ мекунанд ва сабру таҳаммул надоштани худи духтарон ва истифодаи телефонҳои мобиливу хиёнат медонанд. новбаста аз оне ки дар вилоят теъдоди ба қайдгирии никоҳ ҳам зиёд гардидааст, бекоркунии никоҳ ҳам дар вилоят зиёд гардидааст ки албатта сабабҳои бекоркунии никоҳ ниҳоят зиёд аст. вақте ки аз назарсанҷиҳо, вақте ки таҳлилҳо кардем, қисми зиёди оилаҳое ки бекор карда шудааст байни ҷавонони то 35 сола аст. ва асосан вақте ки маъмуҳои бекоршудаи никоҳро мебинем, қариб 700 адад қарорҳои судҳо ё ҳалномаҳои судҳои солҳои пешин ки дар вақташ мардум омада ба мақомоти асноди ҳолшарвандӣ муроҷиат накардаанд, ё ки бисёртар муноқишаҳои оилавӣ ба ҳам наомадани хислатҳои ҳамдигар, дахолати шахсони дигари оила, шахси сеюм ва чорumi оила, беҳурматӣ, баъд хиёнати яке аз ҳамсарон ки солҳои охир нисбати ҳамин масъала ҳам зиёд шудааст, баъд алоқаҳои телефоние ки байни ҷавонон бисёртар аз он истифода мекунанд, аз паёмакҳо, баъд ба ғайр аз ин хушунати оилавӣ ҳам дида мешавад ки ин омилҳои асосии бекор кардани ақди никоҳ дар вилоятро ташкил медиҳад. агар пештар мардум барои бекоркунии ақди никоҳ сатҳи пасти зиндагиро бисёртар омил мекарданд, ҳозир ин қариб дар ҳамин таҳлилҳои мо дида намешавад. аллакай вазъи иҷтимоии мардум беҳтар шудааст, зиндагӣ бо беҳтар шудааст. сони баъд ҷавонон бисёртар ба шабакаҳои иҷтимоӣ ва ба телефонҳои мобилӣ бисёр шавқ варзидаанд ва онро бисёртар истифода мебаранд ва баъзан паёмакҳое ки ба ҳамдигар месупоранду медиҳанду ё мефиристоданд, инҳо ҳам яке аз омилҳои бекоркунии ақди никоҳ шуда истодааст. барои он ки ҳамин рашк, худбинӣ, як муносибати баъзан нобоварии ҳамин ҷавонон сабаб шудааст ки никоҳҳо бекор шуда бошад ё ки омилҳои асосии ҳамин бекоркунии никоҳ шуда бошад. ба қайдгирии ақди никоҳи навхонадорон бошад дар ноҳияи Бобоҷон Гафуров ба 2922 адад расид. ин боиси хурсандӣ аст ки имрӯз ҷавонони мо ақди никоҳ баста оилаи мустақил барпо карда истодаанд. аммо як муаммо дар он аст ки бекоркунии никоҳи оилаҳои ҷавон дар ноҳияи Бобоҷон Гафуров ҳам ба миқдори зиёд расида истодааст. дар ноҳияи Бобоҷон Гафуров дар соли 2018 мо 548 адад бекоркунии никоҳро ба қайд гирифтем. фоизи зиёди бекоркунии никоҳ тариқи ҳалномаи суд шаҳрвандони мо никоҳашонро бекор карданд ки ин аз 548 адад бекоркунии никоҳе ки ба бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба қайд гирифтааст, 377 адади он тариқи ҳалномаи судӣ никоҳашонро бекор кардаанд. 177 адади бекоркунии никоҳ бошад аз тарафи бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ бекоркунии никоҳи онҳо ба қайд гирифта шуд. занҳои мо соҳиби маълумот бошанд, соҳиби касбу ҳунар бошанд. онҳо бояд ба зиндагии якҷоя тайёр бошанд. вақте ки ҷавон духтар, ҷавон маълумот дошта бошад, соҳиби касбу ҳунар бошад, онҳо бо касбу ҳунар машғул шуда даромад мегиранд ва ҷанҷоли оилавӣ ҳам дар оилаи онҳо дида намешавад. рост наомадани хислат байни зану шавҳар дар ин ҷо ҳам маърифат роли муҳим мебозад. чӣ хеле ки ба ҳамаи мо маълум аст, ба кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироту иловаҳо ворид гашта буд. ин манъ будани никоҳи хештаборӣ ва ҳатмӣ будани муоини тиббӣ. ин ҳатмӣ будани муоини тиббӣ боз як намуди пешгирии бекоршавии оилаҳо буд. вақте ки ҷавон ва ҷондухтар пеш аз бастани ақди никоҳ аз муоини тиббӣ мегузаранд, онҳо аллакай аз характер, аз саломатӣ, вазъи саломатии ҳамдигар бохабар мешаванд. аллакай ин боз як пешгирии бекоркунии никоҳи оила аст ва пойдории оила ба вуҷуд меояд. дар шаҳри душанбе соли 2018 1777 оила барҳам хӯрда, нисбати соли гузашта 195 оила зиёд мебошад. чӣ асос шуд ки муносибати оилавии шумо коста гардид? барои ҳамин манзили зист буд. диҳад ҷамъ медохтанд, истифода мекарданд, диданд ки намешавад, ва муро ҷудо карданд.
به خاطر خانه. شما عموما برای بیکار کردن عکس نکاح راضی هستید یا نه؟ دوام سال 2018 با سود ناحیه سینای شهر دوشنبه 1012 عدد پرونده ها عریضه های دعواگی دایر به بیکار کردن عقد نکاح وارد کرده شدند. از این شماره 601 عدد پرونده ها ماهیتاً بررسی کرده شده، با حلنامه های سود دعوا قانع کرده شده، عقد نکاح بیکار کرده شدند. 34 پرونده های اویلوی دعواها رد کرده شدند. 120 عدد پرونده دیگر در استحصالات سود بنابر سبب از دعوا دست کشیدن طرفها قانع کرده شدند. 21 عدد پرونده دیگر بنابر سبب به مرافعه سودی حاضر نشدن طرفها به بررسی مانده شده. باقی مانده 205 عدد پرونده دیگر مورد بررسی قرار دارد. پایداری اویله ها در جامعه ما این البته پیشرفت دولت است، البته پیشرفت جامعه ما است. تجربه سودی نشان داد که امسال در سود ناحیه سینای شهر دوشنبه نظر به دوره سال 2017 بیکار شوی عقد نکاح البته زیاد گشته است که این هم ما کارمندان سود را به طرف گذاشتن نمیتوند، زیرا که وظیفه ما در برابر بررسی کردن پرونده ها پیشگیری کردن کارهای فهماندهی و برقرار کردن مناسبت اولویه می باشد. ما در برابر بررسی چنین کاتگوری پرونده ها البته در مجلس های سیار سودی بسیارتر این پرونده را بررسی میکنیم که با اون خاطری که همین مناسبت های اولوی طرف ها برقرار شوند، زندگی آنها دوام بیاید. متاسفانه هرچند که کوشش میکنیم باز هم هستن حالت هایی که طرف ها البته نمیخواهند. ما با آنها مهلتی خیلی قانونگذار مقرر کرده است، 6 مهلت اشتیایی میتیم و این هم نگاه نکرده طرف ها زندگی کردن نمیخواهند. ما مجبور میشیم دعوا را البته در دایره طلبات قانون بررسی کرده قرار قانونی اساسنامه قبول کنیم. پرونده های اولوی وابسته به بیکار کردن عقد نکاح از آن شهادت میدهد که امروزها اساسی که طرفها با چنین عریضه به سود مراجعه نمودند، عامل های اساسی این پیش از همه بر وقت به شوهر برآمدن دختران، تیار نبودن به مناسبت اولوی، ندانستن معرفت اولیداری، به جا نآوردن حرمت و احترام یکدیگر، دخالت شخصان سیوم به مناسبت اولوی طرفها، خیانت یکی از طرفها یا در بسیار حالتها همین به مورد استفاده بودن تلفن های موبیلی و در وقت های شبانه در شبکه‌های اجتماعی قرار داشتن یکی از طرفها اساس گردیده است. متاسفانه امروز تجربه پرونده های بررسی نسبت جوانان از آن شهادت میدهد که در کرسی عیبدارکنی محض همون جوان دخترها و همون جوان پسرها نشستند که در دوره کودکی آنها پدر و مادر آنها از هم جدا گردیدند. با سببی که در اوان کودکی از تربیت پدر و مادر دور ماندند، امروزها دست به صادر نمودن جنایت هم زده ایستادند. در ناحیه‌های تابع جمهوری 2658 عائله فاش خورده، در مقایسه با سال 2017 168 عائله زیاد به قید گرفته شده است. یک نقطه مهم رو میخواهم مخصوص از تجربه بررسی و تحلیل و جنبستی عملیه سودی تاکید نمایم که بیکارشوی عقد نکاح یعنی که ویرانشوی مناسبت‌های عائلوی تا آن درجه تاثیر منفی به فرزندان میرساند که در صادرکنی کردارهای ویرانکنی مأموری یا اینکه کردارهای جنایتکارانه در بین نابالغان نورسان، چه از قبیل جنایت‌های اوباشی، دزدی، غارتگری، رازنی، همون قبیل فرزندانی هستند، هم جوانانی هستند که از عائله‌های ناسالم در عائله‌های ناسالم به وی رسیدند یا در تربیت مادر یا در تربیت پدر به وی رسیدند. یعنی تاثیر منفی در ویرانشوی عائله ها حتما به فرزندان آنها میرسد. در نتیجه بیکار کردن عقد نکاح سال 2018 9544 و در سال 2017 8462 کودک نابالغ از مادر یا از پدر محروم گشتند. اگر پدر و مادران به نسبت فرزندان درست رفتار کنند، اون نیز دلشکسته میگردد و نمیتواند در آینده یک عائله خوبی را برپا نماید. کدام عائله که عقد نکاحش بیکار می شود و از اون فرزند دارد، پیش از همه همین فرزندان خود را پیش نظر می آورد که مثلا آینده تربیت اونها چگونه می شود، آیا اونها بعد یک شخصانی مکمل در زندگی شده می توانند یا اینکه نه، چون که اونها که از نمینه از اون به روحی میکشند
از اون که مثلا به پرستاری پدر موندن یا که به پرستاری مادر موندن یا که در تک دری پدراندر کامل میشن یا که مادراندر این چیز رو پیش اونها منفعت خودشون رو نه بلکه این منفعت شخص سیوم کودکی که مثلا این کودکی که خداوند به او عطا کرده است پیش از همه این کودک رو پیش نظر می آوردن و فکر میکردن که آینده فرزندش چی میشود. این به فکرم بهترین کار میشد، چون که هنگامی که فرزندت رو اندیشه میکنی، چون که وای الکی تولد یافته است، برای اینکه او رو همچون شخصی برکمال تربیت کنی و او رسونی پیش از همه تو جوابگر هستی، عهده‌دار هستی. چیزی که قانون جمهوری اسلامی درباره مسئولیت پدر و مادر همین چیز رو به پدر و مادر تلقین می‌نماید که اونها عهده‌دار هستند، مثلا کودکان خود رو همچون یک شخصان سالم به وای رسانن، یک سالم فکر و سالم کار. انا همینش خوبتر میشد که پیش از همه ما عهده‌داری‌های پدر و مادری خود را، والدینی خود را ما فراموش نمی‌کنیم. از تحلیل و بررسی و نظرسنجی‌های بین اهالی گزارانده شده عیان گردید که عامل‌های پاشخوری عائله‌ها سبب‌های گوناگون دارند و اکثراً عامل جداشوی عائله‌ها را در استفاده بی‌موردی تلفن موبیلی و سامانه‌های اجتماعی می‌بینند که ما این نکته را در بالا یادآور شده بودیم. برای پیشگیری عائله ویرانی می‌توانند پدر مادر، خویشاوندان نزدیک، کارمندان ساحه ثبت اسناد حالت شهروندی و دیگر مقامات‌های محل می‌توانند باعث شوند، یعنی در نتیجه گذراندن کارهای فهماندهی، گذراندن سمینار مشورت‌ها با ساکنان، با اهل جماعتچگی می‌تواند باعث کم گردیدن پاش بردن عائله‌ها گردد. عائله خیشت‌های نخستین امارت محتشم دولت صاحب استقلال است. امام علی رحمان. انتخاب درست در بنیاد عائله عامل مهم مستحکمی جمعیت و آبادی دولت است. از این رو پیش از برپا نمودن عائله هر شهروند باید پهلوهای گوناگون جنبه حیات عائلوی را مورد آموزش قرار داده، عرف و عادت‌های ملی، حرمت و احترام طرف‌ها، مناسبت خوب زن و شوهری و معنای زندگی را خوب درک کرده تواند. عائله‌ای که پایه‌اش به محبت اساس یافته است، عائله خوشبخت است. در مزرعه دل که محبت پروریده می شود، گل وفا، استواری، متانت و فضیلت‌های نیک انسانی باید شکوفا باشد. عشق آدم را در راه مراد پخته و مبارز می‌گرداند. در چنین عائله‌ها فرزندان نیک و خوشرفتار و وطن دوست و متین اراده به وای می‌رسند. مهر و محبتی که همسران به فرزندانشان می‌بخشند در آینده در نسل‌های من بعده آنها نیز باقی می‌ماند.